Kuma taunini rea nene gwita nturene ya bodaboda nigi ntu tete tautame ona nuntu ichiejire kenda kuthiria antu ngendwa mwana kwithirwa bodaboda ni kitharimo kwina mpangaire ichithiete kiri murumo jwayo ukeja kwithirwa uri mutemanio ne kirasine kana kinya ukigeria gwitika thimu gokamba gwetera ikuruke nuntu bo murimo juu jote kureka ende nturene mwe gituma kia bikibiki ibakiendete nuntu nikibatethagia gukira gwikieria na kinya gutwira maindukira. Mwandiki wetu Anto Martin Mugambi ari na gichunche kia bithatu kia ripoti ya mwanya ya murumo jwa mpanga. Gichunche kia bithatu na gichunche kia muthia kia rugono rwetu mururumo wa mpanga muthenya we munthi gikinyite na tugikinyaga muthia uketha koronto jomba korotho igatiga sauti ewi eguru ito thirikari ne twecirie ne inyiwe oneka ria kuruma moneka matanaga nie ndathire mathiko kisi na twatongurwa bikibiki nyingi muno no tengia amenyeka na jiembere eu no tengia amenyeka twena jio rugendo ruraja sana eu ko bikibiki ne inyiwe sauti ewi tembega eteko twegwidia wega ntono gitarira muntu akumbe sakata ne gintu agula bugitara mbesa kabukamba gwikara bwetere ya mbekuruke mururumo muraramo na gituma kia bikibiki gitwikite mpanga maturani na mamu monthe tumaraithiritie kiri gichunche kia mbere na gichunche kia biiri rugono rwetu rwa mwanya mururumo wa mpanga muthenya we munthi turira ithama wega maramajanagia na bikibiki ni itutethetie antu ni tu family ni ikurira bo na tena ni gututethia tiota turi majenzi ni gututetheria tutikubata kuthi kwia ni gututhukumithia na tutikubata gutonera wambani anawegwa thaino tariu maguta mari metiu itukuria thina muno nuntu niwithirira utikubata kuthukuma wega nuntu buria urekagira maguta maragukinyagia bora gendaga thaino matigugukinyia no bindire wongera maguta mangi rwaria na atongoria na nkinya thithia bikibiki mwanya bariuga bikibiki kaumo ka mawira akiria Kenya mamilioni ara meche mingi yomba kwithirwa ikirerwa kumania na bikibiki. Two, ease of movement. Cheaper, easier movement or mode of transport for our people. With as little as 20 bob, you can be able to move to a certain area. Accessibility. We cannot say all the areas in this county or in the country have got good infrastructures. There are places where vehicle cannot be able to reach. So anytime you can be able to access even the most interior parts in this country or in the county. So it has quite a lot of positive impact. So senke bana ndi at least tumeshikilia tukitafuta mamboka bana, unaona. Kwa hivyo kama si senke kama saa hii sijui mama bana angenitoka man, usikii. Senke ndo imefanya saa hii nakula, at least napata kitu na kanja kenja. Yani kila kitu iko sorted. Yani najituma tu venye inawezekana. Though bana niko na mabalua hapo zinaweza nipeleka mbele, lakini wapi usikii Kenya bana ni connection mkuu. Wira ya bikibiki kume gukinya ndeni ya nthiguru ya Kenya ya uthiria rugendo muntu tari na nkari ya kiombaga gukinya mucemanio ni kana arathiete amwe na muntu urori na nkari nthaka ino cionthe nuntu ite mawira ni itethetie nthaka muno kiri mawira wa muntu ona wira na bau bangi ni transportation ko biranto kinya baria masinani kumabira town bau bangi nthaka ino nuntu bwa mawira ma thirikari gwitite konia nthaka nyamwira mawira kana antu mahethe wira nibo nthaka cionthe wonire ciathie kinya mauntoni ma bikibiki thiini wa Chuka number 1 nicio itumagirwa ire muthemba wa transport kukinyia tumechie kwao no tume balabala nacio itebota balabala tendo thewega bure igakinya muntu mochie baubawe ruku oguna njira nkube tutumagira indo bikibiki ya gugukinyia mo
Kũringana na athithia bikibiki kũja kwa bonda kana bikibiki no igwatemire mawĩnyangie na nkinya mawanangi matũrani marathira ara yuthi na antu baingi bara batari na wĩra bathũngĩre bikibiki matũrani kintu kia mbere ni ĩrĩ available. Kintu kia mbere senke bantu bonthe nduthi nĩ kuonekana anogakorwa ni macinani guteage aru mataoni ya thikurekia muntu macinani etitie kuonania riu nduthi bantu bonthe anogakorwa ni biti nau ukenda kuthie senke utemeaga bana mani nduthi kabaka nduthi alafu ontonge no kuona tuyo njeci ni tuthomete twina ithomo maingi muno mbati muse bana maundu mangugi ndikwenda kwariria maundu mau ma thirikari ende ngugi bana guti mboka hakuna mboka man na kembele kila kengenetie thiini wa bikibiki ati kuma rĩrĩa bikibiki ciacire wamba na mĩciĩ-inĩ wa ngũkũ nĩ wabũthabũthire namba tu ũnyui wa njobia nau nĩ wabũthabũthire kuma bikibiki rĩrĩa ciacire. Bikibiki ĩno nĩ itũteithagia nginya kũthomithia ciana tio tũteandĩke nĩ thirikari koguo ndĩgatwĩgucaga twĩandĩkĩte gũkerũkĩra bikibiki. Namba 3 bikibiki nĩ ciatũbũthĩrie nginya gũkua mĩrigo nontu nĩ itũmĩkaga mũno nĩ itũmĩkaga no kuue na bikibiki kuma nginya ũkabira muntu mũrigo bokwenda. Thĩna ĩrĩa tuona mũno ya bikibiki nĩ gũtuĩka njĩra iria tũtũmagĩra itĩgucagire mbega njĩra ino nĩ thũkangu mũno nontu kũmwe no genda na mĩrigo ũkethera ũtakinya wega kũringa bo njĩra ikari mĩrigo ĩmwe ũgatiga njĩrani nontu wa bikibiki. One mathĩna marĩa mamwe tũkerũkagĩra bikibiki-inĩ tũgacoka twacokeria customer ciatũ ngatho nontu rĩrĩa twambĩrĩria kwaranĩria namo maguta ma banda nĩ matwĩgucaga anogua tũtigwata mũcara ũrĩa wagĩrĩte kũringana namo na kũringana na uchumi rĩu nĩgatũgũkĩganĩria bũkũ kari kenda wa muntu ona mũtu na ũyũ ũrĩ mũthia wa gĩcunjĩ gĩetũ kĩa bithatũ mũrurumo wa Mpanga kĩripotera ndeto cia werũ kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbĩtagwa Martin Mugambi.